Gutiuma na thayu tauni ya Naikuru riria gikundi gitari gia githirikari gitabanire mururungano wa kumenereria uici wa mbeca ruhonge-ini rwa KEMSA. Itanya ria rurungania aya riuma gutura mateta mao ofici-ini ya Governor Lee Kinyanjui mari na mwihoko President Kenyatta ni egukinyirwo ni makaya mao na gwathana uthuthuria wa naihenya utabanio niguo ari othe maiyete mbeca ici makundikwo cio. Rais Uhuru Kenyatta tunamuhitaji yeye kama rais achukue mwongozo, asimame imara, ashike wale ambao wameiba pesa ya umma na hakikisha kwamba amewasilishwa mashikani. Thabari yao ona kuhana oro uguo ndina thi uria megutanyite. Maabitha a borithi mamathararirie makihuthira ndogo ya guita maithori ona gutuika matina kuwa ngoro makiuga mauma na marua ma gutabania mururungano uyu. Tulikuwa tunakusudia polisi watumie nguvu kama hizi kwa sababu tulikuwa tumewapea notisi kwa vile ambavyo sheria inahitaji na kwamba wameweza kuja kufuruga amani ambao tulikuwa nayo. Ni ishara tosha kwamba wanatumiwa kuwatetea wale ambao ni wezi ambao wameipa pesa za umma. Maya magethi na mbere Naikuru tauni ya Githumo ona kuo rwimbo ruma o taruru. Muingi wa Githumo kiuga ciigana ni ciigana na matigukira ringi nginya riria makona andu njera ari othe mekuoneka maiyete mbeca icio. Ona mathiururukire tauni ya Githumo muthenya mugima ona kuri na riua makiuga meguthii na mbere nginya riria ungumania ta uyu kahukio kaimana. We don't want resignations. We don't want stepping down. We want prosecutions. Unaweza cheza na kitu ingine lakini sio pesa ya wagonjwa. Muingi ukirurungana icigo itiganite ateti nao ni makoretwo magiikia kayo kao hari ndeto ino. Mubunge wa Murang'a Sabina Chege akiuga rwimbo ruru rwa ungumania rutoire ruinagwo na gutire ikinya rionekaga rigikinyukio. Rimwe ndeto ni heanagwo ingiheanwo na njira itakinyanire wakorwo atiri kuri na marakara hi maingi marauma no muthenya wa ramithi nitukamenya uria gwathire thini wa KEMSA na chairman matogoretwo ni Kiambu agituranio magoka na bodi yake yothe moke mataririe na magie na kanya a Kenya kumenya uma hari uri no ngoro he mundu ngikorwo ahuthirite mbeca cia muingi uru no nginya kuwe murigo wake. Mutongoria kiama kia ODM nake augite kiama giake kia ODM ni gikoretwo gikihithuria ungumania bururi-ini kwa muhiano ungumania wa NYS na riu ona uicio wa mbeca cia KEMSA matigukira kuhitukira ndumiriri ria rekereirie kuri muingi. Odinga ugite no nginya uthuthuria wa mbeca icio tabanio na ihenya na aria mekunyitikana makinyo igoti-ini na gukundikwo cioho. Athiite na mbere na kuga ona angikorwo ni aru nake agiuteti kana arata gutire mundu egutetera. Thutha wa makaya maya kuma miena yothe riu no gweterera na kuona ihinda riria honge cia uthuthuria ikunina kuhithurania uici uria ukoretwo gitabanio ruhonge-ini rwa KEMSA.